ambapo walikuwa wamepabroko, wakapaharibu, wakafunga mazindiko yote, wakamaliza, panaenda kusikilizika sauti ya shangwe na furaha. Yaani sehemu ambayo unapata tu 200,000 unarudi moja, unapata 100, unakuwa na 100 mfukoni, au na 100 haipo kabisa. Huipataje? Penye ukame, penye ukiwa. Hazungumzii ukame wa jangwani, hazungumzii ukame wa sehemu yoyote ile, anazungumzia ukame wa mwanadamu mmoja aliyeharibiwa maisha yake, akaharibiwa mfumo wake, akaharibiwa mwelekeo. Huyo ndio anaenda kufanya kuwa shangwe na furaha juu yake. Wenye imani wangesema amen. Naomba ufunike, naomba umalize kitabu cha Yakobo.